Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Meghalaya State Commission for Women henne kasngi ka arpotrik unaitung kalapelong ya kelempong yeter ka basani bah halor ka hok ki kintai katkom balapan ko bo da kariti senchar kari India. Bat ya kani kejelang lapelong ha Pastoral Center Shillong ringkat ka jingtelang da ka Ministry of Law and Justice jong ka Sarkar India. Ka jingter ha kani kejelang kalong halor ka songkha songman nang ta halor ka jingya pelat sanchieng ka Special Marriage Act 1954 ka jing a jinga dai ki kanthai na ka basha banben halau tunga ka jing sha le bi jat ka jing khayi ki kanthai ka jing da ki kanthai na ka bayo yu khnang jing pang HIV AIDS ka jing pan hap khon ha ka por badang amen bat kiwi kiwi di kiman nalor kini kimat ki balakadau haswa hakani ka jing lang lai kran sani baru alor ka jing sha kran kanchlen ki kanthai haki jakatre katkom ka an sexual harassment of women at the workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Kinong ajing karan hakani kasi kilapan syaru halor ki an ban ajing adai ki kanthai ka jing hikai halor ka jing mudoi da ka public interest litigation but kiwi di ki an. Anong I believe every woman have got a right to be. Every woman long gidan ka long khamta me gi kanthai le ni gi consider mo shubu la poi ka kha kanthai ka dang shuyo ko fi mentan ka dang klung de padang kha badang hapan ai bukun kanga kata bahap macake bahapan kemeka lesika offense ka long grievous adu ada hinias adu kata kata ki pulen ki hapan kemeka ki pulen ki banse ki hapan le ka duty jong mo ki hapan shimeka khti jong ki but dana hadi kata pade yang kitu ka ki hapan petru for the welfare jong di klong ada amdan priyo mano lam dan ki bahaye ngasam ki pulen ki hapan ki na banta ko welfare jong ki jong itu mabri ki haban chimen custody ya katuka kanthai betu klong mo de hari kata pade halon jo kini ki grounds pade kabir ye ki ru court ka consider hapo jong ka criminal jong code of criminal procedure mo hapo jong kani ka code procedure ko ki haban follow la batai shai but la define mo hapo jong ka section 2 to 1 dalam maklangan kadang dia kanyeka definition sepang bailable and non-bailable offences to kajudan yang ko wega jingkali teng ngatrai apreng ofisia dan nani bala IFIR itu prakti dan bala IFIR dan ki bala file FIR bila file bila sakem dia beri pion ta. Hamta ka differentiate no bailable and non-bailable offence. Di kini ki bailable offence kung babatay mafimatan. Mo, ka offence jong fi ha kata ka dorde. Kamting betlong hinias. Nei, umde punya priyo. Kamting betlong hinias. Pulit i kata, u classify kita ki offence. Kat kung ba classification bala mention akan di table jong ka CRPC upet ki offence nangin. Pinapai dia kini ke offense kat kong bala classification. Sorry. Kalau ke classification jom ki offenses, but how kini ke classification? Kadang kini ke first schedule. How kini ke first schedule jom ki classification of offense kila patai. Kini kita ki offense ki balong bailable, kita ki offense balong bailable. Si simba ubrio ungan haka bailable offense. Mon, kumbayan kong sibu mata offense kalong bailable. Upulit pernah nak barang bailable offence. Kimna man kian tu bro. Upulit hang tu hang kui ukari bro. Ufatho uai nak kabon release na you. Nama bele you. He bail in that kind of offences. Bail is his right. In bailable offences, a person has a right to get a bail, either from the police or from the court. Mentang. Ubrio subuh lesin. Mo. Kung bakata jik ay ka play jong fi one upulit uyi ka nature of offense kani ka long bailable umla manchu kem yu brio shemin custody yu brio uhaban palai no yu release no yu daka jamin ay jamin no yu on his bond on personal bond upalai no yu tamba udan ka kanduan pun palai ay kanduan pun palai hagi jong fi ay kanduan na ham tau ay kanduan palai bal kem niki mo wireless hagi ni kita cases subuh tek upulit
Usha ni ubreu uai support. Mo, forward support. Let's say upulan umlaban differentiate kini ke offensive belong grievance na ki belong billable na non-billable. Move support di mau buha kung mga batay man tani di buha kanila mo ubreu po arsa mo ta support. Dala welang support. Dala umagisir ko siya mo na ngila banya ya kaan ngipet. O kani ko offense ka long billable. Then uang MPP haban na jamin not because it is your right to get a bill. Kani ka right trong fi banyo ay ka bill. Upalay hang tu yo. Tinakata kata burung ibu malah ayah kaya kaya tu burung macam kaya malah le utam kam deh kata namar beli you in these type of offences billable offences upulit lene kot kya banaya kabir whereas haki non billable offences hakaba mla banyo bil takda yung non billable mla banyo bil hindi ko ang mla banyo bil serta hamni priya bill is not a right kamdi ka right kadi ke discretion yung kakon. Ada kakon kalap mayu brio. Kadang kata ka discretion ka kapet uhap banit bir. Kaay kata ka bir unray kada ay ro kikendo. Ni move yung kabir kakon kadi ke discretion yung kakon kan snapshot. Kay ka fidan man kay ka grounds ka ba fidan. Ihaban here but ka adjudication kan dang ihaban uhaban snap. Iki grounds yung fi if you move yung kabir but kakashani kan bisha. Kalau jom kita ki arguments jom fi, kalau kumno uni ubre udah hok na tali bin, jadi hantar. Bah hakinan billable offence root dan kakashri kalau, bah kadang ke ground uni person, ini uni bersyakem, pun hak banat, kepelan. Mon, di kepelannya kata. But hakini ki non billable offence root, mon, dalam upulit ubadi ban interrogate, yang kata kakis, file yang kacaci jommu, file yang kata final findings ke bagian yang ajing siam jong nama upulit uhaban toket nada upulit umla aban submit yang kata final report jong dan yang charge sheet mo hapok khandai pusngin ubreu udan kahok pa unlan bil mo udan kahok pa unlan bil hakini ki non bearable offense ngatharai na bar babne you take time ka society ni khatam ka so many cases in which ni fight yang bunum table lachu ni ubrio table shop pa patok shita jing ringim la namar bale you utu ubrio at one point at a time katang ya the case udah hak ban be released on bail kang ba unla ban fight in the case the job biso so ngimla ban chu ong yu ban sen sayu pa along kamla ta da utul dili khamtam fight ya final findings jo ha kan dai poski Mereka utuh beliau udah kohak balik on bill. Lalu ufala po kan poski kakasri desi kadang lah ban batray u. Halo mana ya jadi sakit serta di kita itu dah kasyamba. Uni beliau udah kampan lan dari udah kampan balik consult bagi bahaya ngasal. Ban penyat dari ban stand for trial kupangi om. Jadi nama beliau kapan bisyari u. Ban lasdam kata kajing bisyari u beliau munham. Ban penat. Kakasri kadang kata kabur bakat penat on bill u beliau. Mo, ngimla abat ya. Lam kupta ti champion. I'll give you no champion sang mau kaka ngimla abat, labat lagi langkai o. Eh, hanai beri you pre Supreme Court mas yo ai ko ada ko nem. Yo fial pelan man. The court ngi ka court ngi ngimpe. Yo beri sisa beri waktu sakmat society lesi yo la condemn you to pre. Hanai before the law he have his own right. Mo Ubrio ubala patpor ubala ria biasa much forward. Hande rahmat taan kam jaci noinoro. Kadang kahok you but stand for trial. They hadu do la stand for trial. Dala pass yang conviction order lene. Dala convict you hang tak is of ubrio la le. They ka ankam do of ulu la le. Mo hadu la ada yang trial. Dala ya perakai nang ta kisah ban ay yang kata judgment. Kasawan ka judgment yung ulian. Tagalaw ngimla ba chubat sa yung brio po custody. Mo na magkal brio lang danan mo katakan haban ya din under judicial custody ngimla ban batang yung brio po judicial custody. Udah negara ita jump punta